Sanibona mfethu nibingelela Nkosi Mpilo wami ngoma le phezulu kwamhlabeli ngala mfethu ake sithamele nayo okanye ake sibukele nayo ividiyo kaKhuzani elingisa uThokozane Mfowalanga bafowethu nizoyibonela nje ividiyo bafowethu ngoba nihlezi nazi Nyakadino TV inilethela amavidiyo amnandi indaba ezimnandi nezimbi phela ethusa umphakathi ngilethe nazo ukuthi i-page leli okanye i-YouTube channel izokwazi ukuya phambili ngeindaba ezimnandi. Ngiyabonga mfethu ngicela ukuyidedela ke ividiyo ngiyibongela. Subscribe bafowethu, comment lapha, ni share. Ukuzala uzelula mathamba kanti abanye bakhalisa inyama. Ukuzala uzelula mathamba kanti abanye bakhalisa inyama. Awazala mashabalala wazala number 4 wazala mashabalala wazala number 4 abanye bazela igebengu abanye bazela babulali abazela igebengu abanye bazela babulali kuyakhala kulo yamuzi uzelula mathamba kanti abanye bakhalisa inyama ukuzala uzelula mathamba.